Ovo su Anđela i Biljana, učenice osnovne škole u selu Dren. U njihovom razredu je još 5 dečaka. Sada će prvi put moći asfaltnim putem do škole. Ranije su, kada padne kiša ili sneg, gazile blato. Kada sam pošla u školu, na ovom putu je bilo blato, a sada asfalt je i nema blato. Dobro, je li sad lakše da se dođe do škole? Da. Je li vam to puno znači? Puno. I kako ideš do škole? Pa poneki put me tata vodi kolima, a poneki put idem pešaka. A kako ti se zove učiteljica? Danijela Janićević. Kako ona dolazi do škole? Kolima. Kaži mi, kad si pošla u školu, je li imao ovaj asfalt? Ne. Iako pripada opštini Zubin Potok, ovo je selo udaljeno čak 18 km od grada. Ali gde ima dece, mora da ima i škole. Asfalt nije jedino što treba ovom narodu. Treba mu mnogo više od tvrdog puta. Selu, ko selu treba, kako ne treba. Treba da se popravi, tu ima ovaj deo puta gore, što bi se moglo popraviti. Na drugu stranu isto put. Za drugu Raškovića mahalu trebalo bi i tu da se popravi put. Trebalo bi, ima još dosta da se radi tu, ali o tom potom, kad se stigne. Dece ima tu 7 đaka u školu, ima još polaznika tu, ima malija, imaš jedna, gore ima 3, 4, ima tu negdje oko 15-20 malih dece sa ovim decama što idu u školu. Znači selo nije baš malo, još da je ostao neženjenih, većinom su tu oženjenih, tako rađe se. Blato i briga kako do škole, a da se ne uprljaju, sada su prošlost, ne samo za ove 2 devojčice, već za celo selo. Sredstva za ovu investiciju obezbedio je USAID. To je jedan od 100 društvenih i infrastrukturnih projekata u 40 naselja na Kosovu, koje se realizuju u okviru programa za aktivno učešće zajednica koje finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.